Jingrakhe jingdap arphosnam jong shnong Umpowin Nongnub Kabadon Haribhoi district Kabaha Papo Kamawati constituency Kabalalong haka arpenyu terik ubnai rempang arhajar arpuai. Lasdang ya ketika sengi daga jingpli ya jakasum Kabadon hapo shnong ha kabala pentre dang bakas schemes MGNREGS. Ya ketika jakasum lapli lengba iba dasakhiat baha lamare ibadai MLA jong Kamawati constituency haka jingedon katlang IBDO jong kabahurempong blok kumju isordar jong shnong Umpowin pelun irangba shnong jong shnong Umpowin Nongnub bat katokat nengut kiriu rangba ha katai ke jingpli ya katai ke jakasum ladanru ke jingkran balengkot lengba irangba shnong jong shnong Umpowin Nongnub kumju IBDO ladanru ke jingalang ha katai ke sengi Hamadan School jong Government LP School Umpowin ha ka jingedon rengkat lang UBDO UMLA baru UMDC jong Kamawati constituency kumju ke sordar jong shnong Umpowin maulasnai bat katokat nengut ke sordar shnong ki bahap hapo jong karat nongtung lasdang ya katai ke jingalang da ke jingkran bat ke jingruai pedang sungu baha dagi khun samla jong shnong Nongnub Umpowin ha kaju kapur ban penitenat ya ke jingalang ladonru ke jingi simbenta jong ki khun samla ke jingruai bat ke jingshat kumban pensakan mau ya katai ke sengi la penyo sengauru ya ke history jong ke jingya elenti ke ba arphosnam jong ke Umpowin Nongnub da ke jingya sakhilang jong ki pat nongshong shnong la puleru ya ki memorandum sya MLA bat MDC jong Kamawati constituency la penkut ya katai ke sengi krau da ke jingya bam jalang ki pat nongshong shnong jong katai ke shnong ngasih kontiang sama yang sabang dan Umpowin Beraya bang dekat bang ini, kemudian semua yang pak mungkin bagi Tuhan, dari orang ini ki, dari orang pak Shnong, sembah Shnong begini. Ya kena ke orang mencuba bang, ya tu minyak harus dia berkenan ke sum. Ya kena ke tengah, la donation bagi apa lagi lomin Shnong, kalau ini dulu. Kung Israel scam, baru Pak Ip sedang, but la air dulu mereka jangan ada yang dulu kong. Nah, video, so we come to me a comment. Tentang ni poin kita cakap, no? Kemong pembahasan menero, kemayu estimate, ini apa estimate ini bukan building road, bukan bedroom. Itu estimate kita lah rekam. Ini dia boleh kita rekam up di stop. Ada bonus shnong yang kita boleh rekam. Kalau shnong berapa hari dan bukan akhirnya itu macam senapa lagi orang hari mau. Bonus kita. Barongi ai kikenran kilendan ki bakrawat ki batri MLA MDC BDO bahit jongi Jong phi girang ba shnong kisketri shnong kublesibun samla ai borlang makdo ya kajing lakloi ke jong phi ban pen ko ngu ya kajing khot ke jonga te hakane ka shiten jong kana ka sngi ram ni nagadar Shnong Nongnub Umpowin ngiwan banbu kajing kerpat red hakmat keburam basbun ka jong phi Papin sung baha banyarap lem yangi kum kashnong hi baro kawai ban penyo e kini ki jingdon kam ki baha khamat e na ka benta ka jingbet jingbiang
jong kipat ba anong shnong kabaningkong kadurbar hall kabaar block topping na PWD sa Umpowin padang kabalay block topping na PWD sa Kli Umpowin nginyai pertojunom ya ke jinglak keloy jong pi ban yarap na kabenta ka jingdon kam ka shnong jongi kublai shibun Nongnub Umpowin kinong kit kam kibarim ki sekretari shnong bat kiwei ki orang ba ki belai ke jing sekretari ke shnong na ai ku belai kerpang na komentar ki samla ki belai ke jing ruai ke besnu tenat bepiang so bahaya ni ke jing ruai ke jong pi ke besnu tenat na ai ku belai kerpang iba ai bor makedo belai ke jing kren pediang ini na ai ku belai kerpang yau samla belai ke jing ruai ronal mau tho ke jing ruai power ke besnu tenat na ai ku belai kerpang na komentar ke jing ai so bahaya ke jong pi ni ngam tip ke ai ke badan ko ke sang mar sonora ai ke ni ke sang na kan mau Yo Moses matap ke sang tip ke jing mudur la sok baha tu pen kei ha tu ko dene dengan tip ngai ba ke don ke ni ke song ke jing ai ke ko don ke jong pi ba pila song baha ke blai shibun ni ke ni ke jing ai song baha ke jong pi na ko benta jonga ya ai ku blai pi ke long pa long kemi ki lok samla bat ki hap ki badet bat hukum ke ni ke singi ngas ngo ban ong ku blai anniversary pi ke jingdap arpos nem jong ga shnong Nongnub Umpowin hagas nem arhajar pila pia ye ga shnong ga jong pi shwa ga arhajar ke mo ga shnong Umpowin ke don lang baro bat man hagas nem arhajar la ai ga shnong ga bopura ye pi bat pila shio ye ga shnong ga bopura ga jong pi bat nadu bala ai shnong ye pi pila don la ga jong ga benta bat shakri la ga jong ga shnong ga jong pi ngaso bon ong publish shibun na komenta kinong yelang shnong ge jongi badon ge jingi I jangai ban penret ge shnong ge jongi banang island iki wei pat bat kinyo ban mi shakmat ban shakri bat kham tam ban kentiu ya ge development la nei ge roi ge pa ha ge shnong ge jongi ke kumu MDC nga so komen bat ki khat song bahaya nga ban ya don lang ha ge ge sngi ban rakhe ge jingdap arphus nem ge jong pi jo ge shnong ge jong pi arphus nem ge dei ge jinglong ha ge jinglong priute kadai ke jinglong ke bala samla ba ini am kadai ke jinglong ke bala I ba la pu ba la sawan hang gingam đây nè bây giờ kurim kloi de la de yo kom ta am ti ni ke por ke bagi breu ki la pe ba ya pi ki la I bang ba ki la I tenat ba namar ba phila I ba ke jinglong samla ke jinge lenti ke jong pi kum kusno bagari ke por ke ba pidang klaim ha banyatre hapo ke imlang ke salam dang ha gini gi kniat sini lai kendu yau IM in charge jong ke ilaka haji isang la kwa ba boy pa im doktor balajit im in dan lang gini sini namar bagari ke kamshnong kum MDC ngidon ke benta ke rule ke bakrau ban penbai kishnong di thau ku jong dang lagi ni kenyak sini dari kendu IM lakang dari keran pada sultanat bau IM jong ke ilaka ulawan ra ia kawai ka ak bat kata ka ak ban penbah susu iki kamsnong kam thau jong ni kum malagran sa khamat menen ngiu I ya ka jinghiar jong kisnong di thau ku jong haki bal ki bobon ki kenram na ka jingya pachnong pat thau bat kata ka ak kalong kum ni bakino kishnong kibakwa banyo pya shnong ki how banyo ya ka recommendation lane ke NOC na ki parents village na ka shnong kami tiga eka mamon ban ong ka shnong Nongnub Umpowin de shnong baret na pat kerti ban la jing breu kadang de ka por ya pi bapin trai ba na pat kerti kadang biang ka por nang banomi keno ke jing kendrom kan teng-teng ha bangiwat ya kadau kadai tang na kadau ke jingkwa buram ban lam nong yelam kami ke jingi piasno da ko buram ngimdan nang ni simrai sim hima ke babian dengan kwa ban ong ni ke wei bato ngin yai da kelti ke badai na ka mata ke sisha ke khadam ha kishnong ki thau ki jongi kini ke dei ke wei ka man ka ngakwa ban pin kan mau yang ni kinong snong
Imi jongi yalam mansong hanung jeri hakasnam khaknai spa andre pupra. Andai dak kemen ngayang hang ni bani thu. Bai mi jongi dei bubun Jakarta masnong nung jeri. Keladai kapor ini kinong song bangin perkhat ya kalawai ki kun ki jongi. Nomor ba habayo bandi jakang sokumen palang. Ya perkhat ini gawai kinong song. Hakum gani gesni ke jingrakhe jong pi ke jingdap arpus nam ngakon ingi bangim dei bandi pathari ki jakang ki jongi. Dai dei barit lanai baheru nomor ba kalawai ki kun ki jongi. Idon kam ni ki jakang ki puta hakisnong di jong. Nagaliang jong ke district council ngin saya discuss hakini gisi banwan nomor ni don session kilawan ra ka lambil kaban pe ki kendau ki siap ki jongi ban pan bahas susu bagi ta ki bayok pateng hadin kin khamsu ngaru ngalara ada ka amendment ban ye keren ye kini ke banta ban pan bahai ke sesar ka khadar ka jongi khamtam ya ki jaka ki puta ki bade ban yok pateng ki khon ki siu ke jongi ha ka pateng ke banwa ba nong shnong ba ye yakum gane ke jingrakhe ke jongpi ya gane ke jingdap arpos nam na so kumen ba phirakhe ke jingdap arpos nam ba ngangai ba ke jingrakhe arpsan nam lele kan khamhe ban ikni ki pai ba nong shnong ba ye ngadan artli ki mat ki ba kwa ban ye kren gane ke por kum ka sembo ban ai ap namar ba habanga wana shnong jongpi ngadi ban ai ap ba pinio ban perkhan haki imlang ka salang kebeningkong tang artli ke jingesha kini kalong ke bedeng kam hadu kata-kata balai ngong ni habesha ngaken mau yu kiu kat bangdang song ni udu kiu udai ujing tau barit ba bodon khat ar hajar jat ki kiu ke pertai uni udu kiu udon ke jinglong ke bayesha pipai bang sai pai ba haba kini dikiu ki barit kira jing bam ki pek bau dan udiu wajan hab syariat memerutan yuwi lene upnyang kini ki para dikiu ki wan nang ni ki arab lem bantan kidan haki ke jing sya ki trai lupa ko porior parok senior bansut ban bam ko portelang kedan ke jing sya haki ki ai ga ngamut ban ong hang ni kalong nak medaju pi ki nong shnong ngidon ye orang ba shnong haki jing long ko munong yalam undan le se ijing duna iba khniat khsan ngasai kran ni kedi koi ladau blai lagur khu yang si post nam ngim ken mau yang si post nam ngiken mau tang itu si snam i bahap ya ngidon ni orang ba shnong ujong pi wan sakmat lada don kano naik kirki than ban keren lada pimpat lap ye kejing sisya kene kedi kwa ban pasat api ki pai ba nong shnong bangindan ni kemen sim kejing sya kinong yalam shnong kiri orang ba executive committee jo shnong ki long kami ki khon samla ke jongi ngindon ke jinglong yesha kata ke dei ke jingkat ke jonga bat ke baar nganam kran sibun ke baar ke dei ke jingyarap mar keliang ke dei kalong ke badan kamado kata ke jingyarap mar keliang urang ba shnong unyarap ye pi ki nong shnong ki kendai puai teli ki shnong apa ke shnong ke jongpi ma pi ki nong shnong penyarap lem yorong ba shnong lada barok kendai puai teli ki long ye pidan ye ke jing teli ngangai bagas nong gojong pi kan sei ki kon samla ki banteng shan na ki ai ga bangamut bano ke jing ram mar kliang ke dei ke badon kau ngalai yang te apo children hospital ilong kemi lain ibam tang dau ruti ba ko ayo jitip khat ar ma je men na ong yi lok shat jam ipoi shi je children hospital balai aja ye tadi ye rang ba shnong nyerap ye pi ma pi ki long shnong ki kendai puai li ki long kemi ki long kpa ki kun samla penyerap mar kalian walai dei tang ibadat de ke jingerap mar kalian jong pi kanwan ra ye ke jingkemen ha ke shnong ka thau jong pi ong ga proverb khilai shau de kiu me ubajai pade te men long start pai ke jinglong ko jong kiu lada pi pai ba pin long ko start ini di jing ai sembo perkhat ibadat haga jingdap aku slam ke shnong ko jong pi
to blame nung kurku irang ba shnong inang la ban shakri yo secretary shnong ye ke executive committee jong shnong ye ki seng thai ye ki seng samla but ye ki hap ki baredo pinang la ban kintiu ye ke shnong ke jong pi nang ne shakmat ke wei ke passenger set ke ying up kali ke baar ke public toilet ane ke pankhana te hagani ke por na kaliang jonga ngapen bana bangan sapan mang lagi MDC scheme ke jonga ye ke public toilet ke pankhana nam ta shnong ke jong pi rambat shnong bat shnong baro koi ini di jing ai som hai jonga nagamanta ke jingrakhe ke jong pi ya ke jingdap arbu snam jong ke shnong ke jong pi hagani ke por kum kadak jong ke jingedon mentalem bat pi hagani ke jingrakhe ke jong pi ya ke jingdap arbu snam jong ke shnong ke jong pi dan ini jing ai som hai barit nakalian jonga khode rong bat shnong kum kadak pania don mentalem bat pi mi jing no senyang ibarit de nakalian ke jonga Chairman Bapaniaj, ia kena kecil le subha ke jongi ke jingdap arpos nem jong shnong Nongnub. Bolong ro urang ba shnong. Jong kena ke shnong Nongnub. Uparlok men ngamla pan sedang ro klam depan pau ke jong sungo, ye blai trai gendat, nong bu nong thau. Nong yalam lenti yang i barok iwai pa iwai. Kubaai yang kini kesi ke baik tenat, ke mariang ke pakoj, ke mariang ke pasai, ke mariang ke pasaaj. Bagi yok wan pendep ya kani ke jingla subha ke bah kumba pila esngau la itu iba amun. Ke bala angnot ke bala temu dak senang naduk kisnam ke bala dep. Ngai kublei yai ba Charles Marngar badai MDC badan Purom jongi ngaso bana ke jing kublero ya video jongi iba Raja Prama iba don rengkat baik batni nakapor sakapor ha kanu kanu jinge ke jing don kam ke bangi ni don barok gitu ki officer ki mangikut tang mapi iba sim ya ke jing kitkle banwan dengan so man penpau ke jing kublei ke ba kraw na ke menta ke jongpi rengan itu ipi la dangim ya perkat janai dang menta tekan sapoi ke wang singkan salut la bande den arpo lai po sapo la bande den mo nyopo prapo sunem ro ndai kan sapoi ke por la dingim sumar ba kan salut te katai ke dei ke jingya rap mar keliang kinong shnong kinya rap mar keliang ya ka shnong bat ka shnong ro kan pakala kan padon kan ya rap mar keliang ya kinong shnong ni la ban ya rap bakat ke bor ke ba ngi don dan rei wat ada kumtaru la ki pai ba pat la ki nong song snong pat kim pen sngo la ni kim sim ya ka jingkit kle la ni kim kit khia ya ka jinge jingdan te yang iru ka long ka ba ban tip la ni ban wat kilat tung tiru na mata ka jingma jing met chong ka snong ka tha te kani kesni ko mong mene ka sing ba kraw ngidap arpusnam ni kermen ba sansnem hadin nginyo ban celebrate ka silver jubilee nginong kermen ba kat padang ya ki por si ki kena school ki kme ki paro ki nang long ki badang nang start ki ba ya sakmat chaprang mo ta gawai nga pakongsan ba ye kren tak si nga klem tip bakan sapoi ha po ka memorandum dan reto ka de ga jing so tenat ka bakat ka hadu kata pakala poi ha memorandum ro ngila don ka jing ye kren menin ngala tho kata ka jing tho so chief minister da ka chief minister fund ke jong u panyarap yang habede bat ke dorbar hall ke jong pi hang ni te ke jing tho kala ya te dai hagani por ngakwa ban persngau ye pi pangatharai marsen kut ke ne budget session jongi khatsan kantriu ne khanyo tri nai march dan ni ho april ke jing sedang jong april ngin sayo ke sanction ke bana ke chief minister fund bantai ye ke dorbar hall ke jong pi kat kum ke jing mang ke jonga ke dei pralak tengka kata ke dei ke jing mang ke jonga ban pano chief minister pralak tengka na mata ka dorbar hall jong ka Umpowin Nongnub bat kani ka jing penbena mata si kalong rokum ka gift kum ka jing ai subha na nanga kum uwei unong song shnong jong ka Umpowin Nongnub shapi ka shnong tangi kermen bangin yo barok pralak bat la dingim yo barok pralak katarong atrai ya ka san ndriu tangi la yo ban mo tangin ap ya kata ka por dan dei habai dei bat kini ki black topping ki jong pi bat kini ki dei disurok ki baladon hagalis menta Kibaladon hagalis menta hendrai
mau ngitip barok kamauti konstitusi kadai kawai ke konstitusi kabaki surok hi laling yakren te kendai persen ngimdon surok kapak mauti konstitusi hoi ngiyok sharum chaneng ngiyok ki PMJ swai ngiyok ki CRF ngiyok nang ta ki RIDF ngiyok dan rei kimpat dap bat kimpat long ki bakot ban pendep lut ya barok ki surok kaban kapak mauti konstitusi menin ngadang let play let bo manong rim ya kate surok kabana syau tangling kapangidang yo shen managani kapa hagador sanklur tengka naga state government but yakini ki jong piro ki baladon hagalis tangkawai ngala banong batong ya sha bangin up mo kila bandrung naga RIDF dan kila bandrung naga PMG swai dan rei yo tengin yo tamba banong ya pilano tegata tengah dei ngaso banong kadai gaba kapampala banlong mentama rei halor gini terlipat ngakwa ban yathu banai ke kubor pi gawai ba uni surok ubanaler bang shadow sejingking mungkin ro ude surok ubla rong daga CRF mata ka jog skim ya kate ke surok bangit petrai mata na molsnai shadow cha mau hati sekro hati te ya uni ro mata kadho marsen dep uni budget session jong banai march tengah terai ngin yo no ya ka sanction ban ngin sedang no menteri ma bon ki boong ba balai dang mentah lalai senam chano pija chano pi balai pimtrai dan rengan ya tu pi ke kam surok kumbang ma mene khamtam hama hoti le namar ba kendai persen ngidang duna ki surok te kadon hi kijinge hangni hang tu harum haneng tadina kata kadau kala slam kapor hadu lai senam ban perle andai mentah marsen de bunu budget session marsen shwa ban kut unu senam tengah tra dalam kumno ro ngila yo hiban le yo ni surok main road ubanado na lirbang shadow sejikin mekhan ubapoi hado 4 kilometer kumta te habede ban kini ki atli pat ki jongpi te ai kapor nginang bodin hi mo kermen bakat bakloi bala kan long hi te yakador bar hol jongpi pat tengah trai banai jun dan ni banai mei banai jun hagita hi banai ngatrai ngila yo hi ban sedang bantai no yaka te hakani kapor ngarung kwa soban pungtin sajisin ngai kublai pi barok nado kilong kemilong pa ki parlok samla sedang bat kentai ki heb ki barit urang ba shnong balong kemucaman nangta ki ka executive committee jong ka shnong umpowin nongnub ki urang ba MDC jongi video jongi bat kiwei dak invitees ki benon lang ni nasobanai kublai jingdap arpos nem jong ka umpowin nongnub ya pi barok bat kermen skemba kuman ban biangkat pedang ya ki por kisni nginang kiu seprang nginang la susuban penmaha peniat bat ngin sayo ban celebrate daga bang Hadrong yo pa wada sa chong, iwa sumas